dulu dah. Bang, mau ribut bang? Oke, mana apa dia? Bone sweet. Tipe grass ya? Oh, drum break. Ini baru. Ada tikus lagi gitu. Ada tikus guys, ngeri banget. Ya elah, mainnya Super Sonic dah. Please jangan pukul diri lu sendiri. Anjir, tebel juga nih guys. Butuh move yang lebih kuat daripada Thundershock anjing. Dah. Ngerusnya terus. Kok nggak efektif ya? Gak super efektif. Efektif kok. Efektif kayaknya. Ambil ini dulu dah. Ada Pokemon lagi anjir. Ya elah, dia lagi dah. Level lu berapa sih? Wih, 20 lumayan deh guys. Ih, kita naik anjir. Orang masih ada lagi. Banyak banget ini guys. Panen anjir. Mbak mau ribut mbak? Ayo mbak, sekarang aku grinding mbak. Aduh, Miltank lagi. Miltank cewek lagi, pasti ngeselin deh. Jangan pakai roll out atau mungkin roll out kan bener anjing. Cepet lagi anjing senjatanya.
Anjay, tebel kali. Sakit guys, sumpah. Butuh ability-nya, ketolong ability sih gua. Kita sakit banget. They gonna die bro. Gede sih XP ini. Bisa yang tebel-tebel gede guys XP. Sintesis buat ngehil ya. Klik X-nya aja deh. Tapi kalau ini doang ya. Lupa gua kalau panas doang. Di sini udah ada hasil PN belum ya? Lupa gua guys. Sini, Bang. Mau reset Pokemon, mau lu siapa? Anjing Archen, cok. Tipe flying. Rock flying deh, inget gua. Rock flying guys, inget gua guys. Scary face lucu juga loh. Oh, gue pakai mirror suit guys. Dia avoid cepet banget loh. Dia batu guys, ingat gua. Kan? Nah, itu dia boy. I'm the batu man. Buat punishment. The more the target has power up with stat change, the greater the move power. Dia main special attack kan guys? Iya, special attack. Wah, ini nggak jelas sih. Bisa deh. Sheldon. Gue lupa Sheldon, seinget gue yang air deh guys. Air sama tanah dia yang. Oh enggak apa-apa. Sheldon ini anjing. Pokemon purba. Anjing dia avoid bro. Sulit juga nih. Loh. Ini kacamatanya pecah gitu bro.